Esok-esok garep mangkat belanja, Bekasi diguyur hujan. Mangkat belanjane ora sidane nang kene nyong garep masak mie bae. Pas banget karo cuaca. Kebetulan untuk bahan-bahannya semua wis ana nang kulkas, ki juga nyong garep gawe mendoan lur. Nyong wis tuku tempe mendoan kat wingi tapi kelalen barang buka kulkas nembe kemutan. Kayak gege sing sering terjadi tempe pada bosok nang kulkas anu kelalen. Rika jaga gagal fokus karo jerawate aku sing ireng banget nang pipi. Gue ora dipencet ya lur, anu ireng dewek muka priwe ceritane gue. BTW hari ini gue seneng banget nyong kedatangan panci Premier Maning dan ini itu sampel dan aku udah punya beberapa clone dari Premier yang lain. Aku emang seneng banget produknya lur, selain anti lengket juga multifungsi banget. Dan alhamdulillah ya nyong uli ya sing ana tutupe. Bahagia banget sumpah. Bilang nyong dua produk yang lain kan, jadi pas banget nyong dua sejodoh. Masya Allah. Kenanya langsung goreng mendoan dan bener-bener anti lengket. Tunggu sebelah nang nyong garep gawe mie. Oke linge tak sugna nang kolom komentar ya lur. Rika kudu pada karo panci nenggone nyong soale apik banget. Jadi totalnya nyong dua papat lur. Ana sing cilik juga kelalen rotak video nih. Anu wis ireng deteng. Wiswe banget. Nyong juga kepengen juga lur duwe panci Premier sing model-model liane dan warna-warna liane lur. Tapi gue mikir sing ana tutupe bisa ngompres to lur. Kebetulan banget ngesuk arep Idul Adha nyong pasti uli wedhus, uli daging sapi lumayan lah ya. Masya Allah pokoknya sangat bermanfaat banget. Lanjut maning ge cetane mikirnya terus madang terus lanjut buka warung. BTW ge nyong juga terus belanja lur karena wis ora udan. Kita percaya ge wis awan banget sekitar jam 12 siang wis adan nyong nambah buka warung. Buka ke mandan gugup soalnya pas nyong buka ki langsung ana sing tuku lur. Alhamdulillah lah ya rezeki hujan di pagi hari dan disusul dengan pembeli-pembeli yang lain kayak bocil-bocil perumahan nyong pada tuku seblak. Kayak bocil-bocil langganan banget kon tuku seblak. Tukune mora akeh tapi sering lur, tukune kur 5.000 tapi tukune sering. Masya Allah banget lah ya, sing penting tukune aja breng wong 10 wae gue nyong kesel. Mending siji teka siji lunga kayak gue mandanan nang asone. Nak sing tuku breng-brengane gue kok breng-brengan, rame-rame kroyokan kakean wong gue nyong bingung keder. Ya kesel juga. Jika mesti nak sing pada dodol, nak sing tuku wong 10 langsung ambrung mesti bingung ya kesel juga. Soalnya nyong ngalami lur.